laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. wano gelorɗen noon annabijo sallallah alih w sallam sahabaɓe makko ɓen hino noddodirayno e sifa ɗi piiji e sifa ɗe jonɗe. fa kana salafu yaqulun halummu ilayna azidu imanana. salafu salihina e moƴƴuɓe aranɓe ɓen ɓe noddodirayno ɓe inna ɗimmoɓe maɓɓe ɓen are tawton men ɗo ɓeyden gumɗinal men ngal. ko ɗum waɗi annabijo sallallah alih w sallam ko inni ɗeɗo jonɗe sifa ɗe jonɗe ɗo ko majalisu dhicre. kala ka fi Allah yewtete, kala ka fi dina ɓantete, kala ka fi moƴƴuki yewtete, yimɓe ɓen andintine ko wiyete ko majlisu dhicre, ko nokkure jantorande Allah tabaraka wa taala yo Allah windan e mbaraji mum. haray no wirɗen nin nanen ka arande lawol jama on fof tolnama, imam meɗen ratibo on woni alfinaɓe ɓen julnugol ngol ka julirde ɗo ko Alaji Ahmad Tidiane Ba, hiɓe tolori ka sengo nano an ɗo. hiɓe wondi ɗo e almamiɓe ɓe hikkodiri wano ɓe ka ñaamo an ɗo ɓe putoru ɗo ka ley ampol ɗo ko ceerno Mouhammad Salihu, ɓeɗo kadi hari ko yetti jalloɓe rowani. mawɓe meɗen jibinande telimile ko ɓe almamiɓe nde ɗo nokkure. minen haray ko sengo ka karamokoɓe amen ɓe wontirani men, saabu ko yangoduɓe karamokoɓe amen ɓeɗo ɓe gollidi e jam'iyatu nasrul islam. hari on tuma minen meɗen janga ton, ɓe woni ton ka bange sarwa ka projet ji fi darnugol juuliddaje ɗen, tawi koɓe chargé koɓe halfinaɓe fi wonugol hakkude yimɓe darnanteɓe juuliddaje ɗen e jam'iya on e wami organisation jano on mo hoore mum woni Jidda. ko kamɓe Allah tabaraka wa taala waɗi sabu nde julirde ɗo tigi négocie rewi reweteɗe ɗen ha Allah waɗi nde darna e nde nokkure ɗo. ko yummiraɓe sunture mum wonno ɗo ɓen kadi layyi nokkure nden. eɗen toro Allah tabaraka wa taala Allah yoɓirɓe aljanna, sabu man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna. nafi hadiseje ɗen no ɗuuɗi e bange damal ngal goɗɗe no toon haray ko maraɗe. kono kan kala mahanɗo Allah juulirde Allah manaymo suudu ka aljanna. ɓen yummiraɓe ɗon, ɓe neniraɓe ɗon, ɓe tawama e ɓen. ɓeɗo kadi wonɓe sabu ɓen kadi ɓe kadi tawama e ɓen. ko woni ɓe wiyay alhayyu la tu'manu alayhi lfitna, ɓay hiɓe wuuri en mantata taw. haray wona noon nde ɗo tum ɓe woni kadi sabubuy kamɓe usage en ɗo eɓe gelodi par ce que ɓe naɓiɗi e karama ko ɓe moƴƴa. ɗum ko kamɓe ceerno Masaliou ɗo ɓe wondi kadi e imam meɗen Alaji Mouhammadou Bobo, ɓeɗo ko mawɓe meɗen ɓe Dalaba. ɓe duuɓi mum towi, golle maɓɓe fof ko dewal, janngugol e jannugol e julnugol, ko ɗum woni gurdam maɓɓe ɗan. aray e makko baɓe buyi jeeyaɓe ka miside ɗo en wawata lintude fou. amma joganiɓe en mako ɓen hiɗe woni ɗo e karama ko meɗen wano oustad Sekou, iɗe gueli ɓeɗo ko hunjiɓe Qur'an jannguɓe ɗo gayni ka université ji, ko tan on tun sina ɗum hiɗen duwanoɓe jonde ɗo konngol. eɗen wondi e maɓɓe ɗo, eɗen wondi ɗo e oustad Mouhammadou Bari, talibaɓe e oustad Mouhammad Samba Zérékori, ɓen kadi ko hafizul Qur'an, hunjiɓe Qur'an, mo hafiz kadi, wonɓe hunjinde kadi. mecce fof ko ɓuuri moƴƴude ko man ta'allama al qur'ana wa allamahu, jangi janni. kono noon ko si jangide si janna, na janni jangari. sabu mo jangari Qur'ana, mo ala karama ko Qur'ana o wata wonde karama ko mayre e hoore goɗɗo. ɗum ɗon ko e penale wona. so tawi on tigui janggaka nde o ala karama ko mayre, o wi o wonay karama ko goɗɗo e dow mayre, ko sama kala noon. ɓay mandaka e tariha, andaka e siyarul ulama, karama kojo feñirɗo wahodere ka puccuk cuppiti tun nin tun, ala karama ko ala ceerno, ɗum andaka e siyarul ulama. haray ɓen hiɗen wondi e maɓɓe ɗo kamɓe Ousmane Bari, ɗe wondi imam meɗen buyɗo kottiraɓe anno ɗo almamiɓe oustage ɓe ceerno oustage Mouhammad Ba, eɗen wondi ɗo. haray ko jogani en konngol ngol ɓawde tolnuɗen radio lawol kisal, tolnuɗen mojobere manhaj khulafa rachidin e mojobere meɗen fondation ogirde malal, ɗum ko ceerno Samba Mombeya. wonduɗen ɗo kadi e pottal fi gandal hayya nakra, ɓeɗo kadi ko organisation molanaɗo marɗo yimɓe guluje jeego e ko fawi yimɓe. haray ɗen wondi e maɓɓe fewdo ɗo ni hiɓe tuɗi noppi RFDI, radio Fouta Diallo international on kadi no synchronisande en conférence ji ɗin. haray ɓe fof e maɓɓe barakallahu
fihim jami'an yo allah waɗu barke maɓɓe e ɗum ɗo fof ko gueɗal ɓe mon yo babiraɓe fulɓe jogui ɗi wona ɗi jantede ɗo hakkude wonɓe ka leydi men ga e wonɓe ka yaasi ɗum ko seede mo wi duwaji ɗin ala jabade yo lando ceerno Sadou mo Dalen makuɓe mo toriki Allah puccu o waɗɗaki puccu Allah dandimo dampi puccu kanko woni joom pucci ɗin ka toriki Allah puccu o waɗɗaki puccu Allah dandimo dampere puccu ko woni joom pucci ɗin ko kanko daɗuɗo dampe pucci ka aray ko yen ɓeydu torade Allah tabaraka wa taala himo jabinde haray alaji bobo ɗon ƴantuno konngol ka ko woni waɗande yewtere nden ko oustaz Mouhamadou Wuri Ba oustaz Mouhamadou Wuri Diallo ko ɓe lolliri ko oustaz Mouhamadou Wuri Da'wa jibinande mon ɓe ya Dalaba Guinée Conakry Fouta Diallo kamɓe jogani en émission Mimbaru Tawhid on ka radio Bonheur wonande heɗotoɓe radio Bonheur ɓe Mimbaru Tawhid ko cadre ɓe kadi jannguɓe nano e ñaamol ngon fof no fotana ɓe jannguɓe Madinatul Munawwara bi mamlakati l arabiyati saudiya fi jamia islamia takharraja min kulliyati dawa wa usuli ddin ko ɗo woni ko ɓe yalti barakallahu lahu wa baraka fihi wa baraka alayhi hara inchallah jonni tan ɓe micro on ɓe ɓeytana en inchallahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات أيها الجمع الكريم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى on Allah jonne e maaji yuppidi e me'en ɗi lintotaako ɗi moftotaako tawi ko ɓuri mawnude e majji ko waɗeede julɗo iwti e ɗum o waɗi en kadi e moftene laaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo moƴƴude e mofteji ɗin fof iwti e ɗum o waɗi en ahlusunna wal jamaa almutamassikun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ɓe andanɗa hoore ma no jogiti deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ka gollitirgol ka kuuɗe dewe ka konguɗi e ka piɓulle e ka gollondire e dendangal fiyakuji ɗin fof tawi ko deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ala manhaji salafi salih woni ko won en gollitirde yo Allah duumingen e mum o tabintina en e mum nde tawde noon e tagore makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe no ton ɓe wona julɓe holli an julɗo on ko nema jano heɓuɗa woɓɓe kadi no e nder julɓe ɓen ko ɓe julɓe yeddoɓe Allah muslimun usat fasiqun ɓe andanɗa hoorema ko yeddoɓe Allah yaltuɓe ɗoftare Allah fi kala ko ɓe julɓe si tawi an Allah waɗalima e ɓen ɗum kadi ko nema goo
julɓe goo ɓeno rewira Allah bid'a ma shirk ko bid'a ɓe jokki dewe maɓɓe ɗen ɗe fo ko raɓɓiɗi wo ko raɓɓiɗi si ɓe rewi Allah ɓe jillay bid'a e mum ɓe wawata juulude ha ɓe gayna ila ka fuɗɗi ha ka haaɗi ɓe yalta ɗon ka juulirde ɓe waɗa albidia ko jokkodiri e julde nden ko wano noon korka kan ko wano noon hajji on ko wano noon dewe ɗen fof tawi on Allah dandima ɗum ɗon fof ha ɗum ko nema jano yo Allah tabintiŋen e mum haray ko fi dawa wiɗo ko ɓe inni en yewtuɗo fi mum ko fi ko yowndire ko wiyete addawa ko konngol arabe yankewol ka haala men ɗum wiye noddugol ɗum ko hunde yaajude wiyete kon addawa ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala nela ɓen fof ko ɗum ɗon o neliri ɓe ko fi noddugol naam ko noddugol yimɓe ɓen faade e Allah subhanahu wa ta'ala e nokkeli ka jangete ton fewndo ɗo diina kan université islamique ji ka woni a tawa ɓe jogi kulliya ko wiyete kulliya faculté hara on ɗon ko hertori ko fi ɗum ɗon ko ɗo si ɓe innamo kulliyatu dawa wano ɓeɗo makirani en ni fi ljamiati l'islamia bilmadinati lmunawwara waljamiat l'ukhra تجد فيها كليات أو كلية تعنى بتدريس المواد الدعوية أتويتون كو فاكولتي أون هرتوري كون كو جانجتي دون كون فوب كو يونديري دعوة إذن كو غوطو ناتتا université o janga duuɓi nayi hara ko fi da'wa won jangude o gayna ɗon o yilto mo wawi wadde master e doctorat fopp hara ko fi da'wa o gandi ɗum ɗon siwiyama koyo yewte e jonde wotere haray ko ƴettugol toɓɓe tun ñogga toɓɓe seeɗaje haray ko ɗoni ko fanda ɗo oɗo da'wa ɓay kala ko yewtete ilmiyan haray no hato ngini e ko wiyete tarif définition waɗugol yewtere ɓangina ko honɗum woni ɗum ko honno ɗum wiyete ko honɗum ɗum tindini e mum honɗum woni mana mum idan ko honɗum woni da'wa من الناحية اللغوية من الدعاء دعا يدعو ونودي هم نودد إذن noddugol ko noddugol goɗɗo faade hunde ɗum noon woni ko noddowo faade ko moƴƴi ma ɗum ko noddowo faade ko boni fof ko noddugol min annahiya allugawiya ɗo si Allah subhanahu wa taala mo wi en ka deftere makko teddunde بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يعني الله سبحانه وتعالى وي نلادو kamɓe ko ɓe noddoɓe da'iyan wa da'iyan ay ko a noddowo faade Allah subhanahu wa ta'ala e dungaye makko ko a lampu yonnotoɗo jalbinana yimɓe ɓen
ɗum ɗon tun holli en neɗɗo noddowo mo hani honde lampu ka bimana mo hani wonde fensitowo ɓanginana yimɓe ɓen dina kan wa sirajan munira ram ko lampu jalbinowo itta niwre nden kono wona nde niwre nde yiyeten si tawi o lampu ɗo ɗanike ko niwre majjere nden ko nden ɗon woni ko fanda yo iw niwre majjere nden amma الدعوة في الاصطلاح فيه تعريفات كثيرة نأخذ منها تعريفا واحدا نرى أنه أشمل التعريفات يعني كرمكو بدعوة بيوتي في كويتي définition دعوة définition jiɗi no ɗuuɗi kono en ƴettay gooto mo tawete ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e maɓɓe hiɓe yii ko on ɗon woni de définition ɓurɗo moftude on tindinowo e tigi 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 ko fanda kon e daawa on qaalu bi anna da'wa qiyamu man lahu qudra بدعوة الناس إلى الله في كل زمان ومكان وإلى اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به قولا وعملا واعتقادا وسلوكا هذه هي الدعوة من الناحية الشرعية قلون دوني دعوة قيام من له قدرة قدرنا نقول أن واودو سيما قيام هو ضد الجلوس يعني كونا يا جودو كا دي الله سبحانه وتعالى واتنو نلادو باي جبريل جيبيك ما بكا فاميري ɓe arti ɓe maki zammiluni dathiruni ka nde ɓe walino ɗon ɓe suddi o arno kadi o ya ayuhal muddathir qum fa andir idan da'wa la budda min alqiyam ko be o tigi daro noddowo o immoto siɗon yiya joni ɓeeɗo lollirɓe waajagol ma noddugol ma waɗgo conférence ji ɓe jottako on ustad abdallah ɗo e waɓe no ɓe wayi sono a nana hiɓe nokkel kaari ɓe yehi ɗo nokkel kaari ɓe yehi ɗo leydi kaariri ɓe waɗoyde ton conférence addawa la budda min alqiyam ko ɓe o tigi immo li anna min haqqi almad'uwin an yu'taw no jeeya e haqqeji noddete ɓen ko yoɓe are bimana ko yo noddowon artawa ɓe wona noddete ɓe ya tawoya noddowon idan alqiyam la budda minha lakin laysa kull ahad yaqum man alladhi yaqum man lahu qudra ko on mo tawi no mari bawgal tawi himo waawi ما هي القدرة؟ القدرة العلمية وليس القدرة الجسدية لا هذا لا يهم ko be tawa ko neɗɗo marɗo bawgal waawuɗo ko on woni ko waawi kon mo mari gandal ko permetata mo waɗugol daawa on yani mo mari gandal ko newnanimo waajagol ko newnanimo woolugol fi l'islam ودوني قدرة بدعوة الناس إذن يدعو الناس هل يدعو الحيوانات؟ لا الدعوة تتوجه إلى الناس كويم ببين أوتي ندت وقد يدخل فيه الجن نواي وندهر جنة جدين كدينو توا بواي ناتو ديم سيدا ودد درس
jinnaji no wawi arde tawe darsuji ɗin siɗa wadde darsu ɗo mayno wadde muhadara jinnaji julɗi ɗin ɗi aray ɗi tawe siɗa wadde hutuba ka juma junnaji julɗi ɗin ɗi aray ɗi juulida e men ɗi tawete muhadaratuji ɗin ɗo ni naynen tu won ɗo kanji kadi ɗi ara ɗi heɗo ko musidɓe men julɓe woni jinnaji julɗi ɗin yusharikuna fi nasatat addiniya al islamia ɓe tawdete e men activité ji ko watten kon fi dina kan fof jinnaji ɗin kadi tawete idan qad yad'u da'i wa yuwajjihu da'watahu ila an-nas walakin min al-jinn man yastajib o tigi no waajo o waajo yimɓe ɓen kono hara no jeeya e jinnaji ɗin kadi wonɗi jaabade nootade waaju ngun nooto noddanu ndun nana jaɓa idan da'watu nnas fi kulli zamanin wa makan si wiyama fi kulli zamanin wa makan ɗum ɗon tindini hana wonde e zaman wo zaman tawa noddowo faade dina Allah kan ala la yambaghi hada tawan wodi zaman hay goto noddata faade dina Allah kan wajotoɗo ala jannowo ala e on zaman ɗon haram ala almuslimin ɗon no harmani julɓe ɓen wa kadhalik almakan hana ka tawata nokkure no woodi tawa nden ɗon jannowo ala wajotoɗo ala noddowo faade dina faade l'islam ala nokkure e hoore leydi ndi Allah tagini ɗum ɗon kadi hana idan fi kulli zaman wa fi kulli makan la budda an yujada man yaqumu bid-da'wa hatta law lam takun ad-da'wa واجب عيني على المسلمين في قول من أقوال العلماء في هذا ندين أرى يوتقل حكم الدعوة إذن بدعوة الناس إلى الله فدل على أن الداعي يدعو إلى من؟ إلى الله وليس يدعو إلى نفسه وليس يدعو إلى فكرته أي فكره أو جماعته أو مذهبه tawa ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma wona wonɗo noddude e hoore mum hal idda'i yad'u ila nafsih la est ce que noddowo ko yo noddu faade e hoore makko are noto ɗon lammin jokke lammin iwtire ɓaawo am min la yad'u ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila man ila Allah hada كلام الله عز وجل ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti ɗum ala fotuɗo moƴƴude konngol e di on nodduɗo faade Allah amma si koye hoore ma wonɗa noddude an a moƴƴa konngol si koye faade jam'iya ma on ma ko idéologie mo jogiɗa on a jogi idéologie fikra yani iɗa noddude faade ɗum hada la alaqata laha bidda'wati ila Allah ɗum ɗo mara aucune relation aucun lien kañum e noddugol faade ka Allah subhanahu wa ta'ala anta fi wadin wadda'watu ila Allah fi wadin akhar hatta law kunta ta'ti bil ayat wal ahadith wa ghayraha hay si tawi ɗa jippinde ayeje ɗa jippinde hadisaje ɗa wadde ko yani mais si tawi ko wonɗa noddude yimɓe ɓen ko fiya heɓu jama
ankadi ko ya wonu jon jama ko ya wonu lolluɗo haray an ko faade ma wonɗa noddude ma ko wonɗa noddude ko fi jam'iya mon on hebdole hara noon jam'iyaji no woodi wonɗi gollude fi l'islam kono ɗin ɗon kan labudda an tad'u ila Allah idan bida'wati nnas ila Allah en faami ɗon wa ila iqtifai athari rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wonaka ila llahi ton hattidey ko hiɗa noddude kadi faade e jokkugol sunna nelaɗon hiɗa jokkude e batte nelaɗon hiɗa noddude yimɓe ɓen yoɓe jokku yoɓe ñentin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waleykum salam yoɓe ñembin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koye faade e ɗum wonɗa ɓe noddude idan se wi wa ila iqtifai athari rasulillahi sa sallam yakhruju min hadha man yad'u ila albid'a kul man da'a ila albid'a falaysa min addu'at ila Allah kala neɗɗo noddowo yimɓe ɓen e bid'a yoɓe waɗu goɗɗum no askinaka diina kono wona ko joli immorde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on ɗon wona faade Allah won noddude ko faade bid'a ittifai asari rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi ñembingol ɓe ñentingol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam honto qawlan ka konguɗi kala ko wowlata tawa no yaadi e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ko wa amalan e kala ko huwata kuuɗe ma dewe ɗen fop tawa no yaadi e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi ko wa i'tiqadan e fiɓulli ɗin amalul qalb hada wa tawhid wal aqida wal iman kala ko tigi fiɓata kon fof tawa kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fiɓirno noon kono ɓe gomɗinirno noon aqida on wa i'tiqadan hara lutondirali wallahi wota neɗɗo waɗu hoore mum ko Allah subhanahu wa ta'ala jantani en kon to amilatun nasiba tasla naran hamiya e hinno wakkili no gollude kono no luutondiri e ko nelaɗo kon ɗum woni perdingol hoore mum bonna effort ji mum ɗi idan noddugol yimɓe ɓen faade ɗum tawa ko ɓe huwata kon e ko ɓe wowlata kon e ko ɓe fiɓata kon wa sulukan e jikkuji ɗin comportement ji maɓɓe ɗin hara fop no yaadi e ko nelaɗo kon sallllahu alayhi wa sallam idan hadihi hiya da'wa fa idan addu'at lahum amal laysa bihayin idan en andi ko ɗum ɗo woni da'wa ka idan noddugol yimɓe ɓen ko wiyete da'watu nas noddugol yimɓe ɓen faade ɗiɗo piiji ɗi jantiɗen ko hunde mawnude fiyake fa huwa ashraf amal ashraf wadifa ala al itlaq liannaha wadifat al anbiya warrusul ko golle ɓurɗe teddude e ko teddi kon sabu noon ko golle annaba ɓen ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe noddugol faade diina Allah kam oɗo da'wa ñawore makko ko won ɗum hukmu da'wa hali da'wa wajiba na'am ittafaqa al ulama على وجوب الدعوة
إلى الله عز وجل كلهم متفقون على هذا بفوب بفوتاني كم بكرمكو بالإسلام بفو وندما نودغول فادي دين الله كان دونك واجب لكن اختلفوا في نوعية الوجوب فهل هي واجب عيني أو واجب على الكفاية يعني كفائي أي فرض عين أو فرض كفاية على قولين عند أهل العلم إذن ɗo karamoko ɓen ɓe fottani noddugol faade diina Allah kan yani yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni koko waɗɗi joni noon ɓe yeddotiri fi waɗɗagol ngol ko fardu ayn kono waɗɗi emo bee ka si woɓɓe goo waɗi haray yoni hedditiɓɓen konngol go aranol ngol wi no waɗɗi emo be no waɗɗi emo be no waɗɗi e gooto kala julɗo ko be o nodda faade diina Allah kan ko ɗuwete fardu ayn andi julde nden ɗum ko fardu ayn ka gooto julanta goɗɗo ɓe wi da'wa on kadi ko noon konngol ɗimmol ngol ɓe wi da'wa on ko fardu kifaya on ko woni bimana ida qama biha alba'd saqata al-ithmu ala albaqin ko si woɓɓe waɗi hande kadi haray bakka to ala hedditi ɓen ɓe waɗali ɓe fof ɓe dallinori ha gooto waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wiɓe ɓen dawa no waɗɗi aynan e hoore mo kala ɓe wi min on waltakun minkum min on hadihi min bayaniya li bayan الحكم أن الدعوة واجبة على كل فرد من المسلمين من يعني بيانية إذن wiɓe ɓen wondema dawa on ko fardu kifaya kamɓe kadi ko ɗon ɓe dallinori on min ɗon kono kamɓe ɓe wi min on تبعيدية وليست بيانية أي من بعضكم ولتكن من بعضكم من أن دائما كبعض بمعنى بعض معنى الله سبحانه وتعالى يرتين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هل طلب منا أن ننفق كل ما عندنا أو من بعض ما رزقكم إذا من هنا للتبعيد أي بعد ما رزقناكم من أنكو تبعيدية وهذا قول قوي جدا عززه الأئمة مثل الإمام القرطبي والإمام الطبري وغيرهم رجحوا هذا القول إذن بجيتشي نقول دو كونغول هلو نقول وندما دعوة أنكو فرض كفاية ɓeyni o fi honɗum wona fof jangi da'wa on le wawata daranade ɗum sina janguɗo est ce que non ko fof jangi fof janga wawata le wadde da'wa sina janguɗo Allah subhanahu wa ta'ala winiraɗo qul hadihi sabili ad'u ila Allah أنا ومن اتبعني لما قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن البصيرة هنا العلم إذن لا بد لمن يقوم بالدعوة من العلم وليس كل الناس علماء
hina yimɓe ɓen fof woni janguɓe. fa binaan ala hada rajjaha jam'un min ahli alilm alqawl athani alqa'il bi anna ad-da'wa fardun ala alkifaya, wa hada ma dhahaba ilayhi jumhur alulama. idan en andi da'wa on ko fardu kifaya, ko wawɓe ɓen wano ɓeɗo woni immorde ni waɗa da'wa ɓe waajo. enen hedditiɓɓen fof sen waajaki bakkatu fawaki, Allah waɗi ɓe daranike en e ɗum. no wawi si fure waalike, fure julɗo si o waalike ɗon o juulaka o wattinaka fof salike welsindike ɗon fop heɓa e bakkatu nawo mawo. kono si yogaɓe ari wattinimo ɓe juulimo ɓe wattini, hande kadi goto men heɓata bakkatu. andi woni fardu kifaya ka. idan oɗo da'wa no mari arkan, yani li kulli shay arkan. ko woni arkan ko jodduji ko jogitoto hunden kon. si tawa ɗin ɗon ɗi ala haray hunden wata wodede. ad-da'wa laha kam ثلاث أركان. تقال تاتي دعوة ماري الداعي والمدعو موضوع الدعوة. الداعي، من هو الداعي؟ هو المبلغ للإسلام والساعي إلى تطبيقه. هو الداعي المبلغ للإسلام والساعي إلى تطبيقه. ko neɗɗo yottinowo diina kan e yimɓe ɓen, o faamina ɓe l'islam o, sawan o jannay ma o waajoto ma kala no gerdata, o faamina ɓe l'islam, o gera kadi fii no ɗum gollitire. on woni noddowo on ko rukun min arkani da'wa. almad'u huwa ruknu thani, noddeteɗon huwa man tuwajjahu ilayhi da'wa, aw naqul al-insanu mutlaqan huwa almad'u. yani neɗɗanke on bisifa amma, neɗɗo fof ko noddeteɗo ko mad'u. isan ka mad'u ɗo wona kefeero tun haton gine noddede, wona kefeero tun julɓe ɓen kadi noddete, min yalton ɗo rihila sa'i goo min juƴƴori kindiyar, min ko rihila juutuɗo min fuɗɗori kindiya. kono ɓay laawol hunama mawɓe go landino ɗon, ɓe wi hara joni meɗen faala andude taho onon ko arɗon ɗo ko da'wa ka ko wa'az, ko nu ɗiɗo addi on, ko noddugol ka ko waajagol. kono ɓay no andindira ko wi ko wiyata kon andindir yangidirta, mi wi ko waajagol, ɓe wi awa haray ko toolimo. si ko noddugol faade l'islam, mene meɗen ka nder l'islam komin julɓe. si ko noddugol ɗum haren feƴƴa yeeso ha ko Allah horndini on e noddeteɓe wo ɓen ɓe tawete ala ka l'islam. amma waajagol ngol ɗum ɗon hara en waajodiray enen julɓe ɓen. idan et pourtant ko gootum e julɗo kadi no hato ngini e noddede. Allah wi ali nelaɗo ya ayyuha nabi ittaqillah. ko ayyuha nabijo hulu Allah, nelaɗo hula Allah, pelleti ɓe huli Allah ka. ya ayyuha alladhina amanu aminu, hey kono yo gomɗinɓe gomɗine. eyde ɓe gomɗini
ɗum ɗon holli julɗo noddete ɓen hiɓe mari noneji heferɓe ɓen ɓe noddete yo ɓe iwi ka kefereyagal ɓe naata ka nder l'islam. No woodi julɓe ɓen ɗon hato gina e noddede yo naatu ka l'islam ko ɓe nder ton ɓe woni, kono ɓe yedday Allah, ɓe waɗay boneji, ɓe yaray beere, ɓe waɗay jeeno, ɓe ñamay riba. ɓen ɗon kadi nodde yo ɓe accutu ɗin boneji ɗon. No woodi julɓe ɓe watta bone few, ɓe yeddata Allah few, kono hiɓe raɓɓiɗɗini ka tinnare e diina kan, hiɓe yonnitori tun farillaji ɗin, fuɗɗata waƙutu, ñamata suumaye, ɗum ɗon fof ɓe tabiti e mum, kono ɓe yonnitori ɗum. Elle naafiloji bus no woodi ka naafilo julde no ton, naafilo korka no ton, naafilo hajju no ton, naafilo jakka no ton. Idan ɓen ɗon kadi nodde yo ɓe ɓeydu e hoore konko ɓe woni e mum, yartafi'u fi darajatihim. Idan kullu nnas bihaja ila dawa, yimɓe ɓen fof no hatongini e dawa. wano cheikhu ɓe amen go makirno hatta du'at yahtajun ila an yud'aw. Noddo ɓen tigi no hatongini e noddede, par ce que kamɓe kadi si ɓe noddude ɗo wono en jooɗi ɗo enen ɗo fof en gi jamawi fof tabal no waɗa ɗo, onon fof ɗon fewti ga men men jooɗi ɗo, minen kadi ɗo ni ta e ŋappuruji ɗi no ɗuuɗi ga ka gon sengo ɗon no hatongini yo men nodde. Hay so tigi wooli ɗo jippini ayeje on pellet mo wonde ŋappuruji bus, fala budda an yud'a fi hadha al janib. Ɗo donc yimɓe ɓen fof no hatongini e noddede, wona yo o tigi ndaaru fii ko o mawɗo o wiya o waajatake, kanko o jentotako, kanko o yeetatake ko nanali ha hande. هو موضوع تذكير حتى لو كنت تعلم، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. موضوع الدعوة هو الإسلام. موضوع الدعوة هو إسلام كدون أقولت كالإسلام عند الدين الإسلام كان يونون si ɗum ɗon fof timmi, neɗɗo no mari kanko noddowo won ko hatongini no wiye uddatu da'iya, aw bi ibaratin ukhra sifatu da'iya. الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يتصف بصفات معينة، منها العلم والبصيرة بما يدعو إليه. غندل tawde mo marani gandal ko won noddude mun kon, hiɗa noddude faade Allah ko be taw hiɗa andi Allah. andi Cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ɓe maaki wo yajibu ala al mar'i taallum 4 masail ka no waɗɗi neɗɗo fof ka o janga mas'alaji 4. ɗin mas'alaji 4 ko honno mo fuɗɗori. طلاب العلم موجودون معنا. المسألة الأولى ما هي؟ العلم، أليس كذلك؟ بيويكو العلم غندل جونن كونن بماكي في أن غندل. العلم هو معرفة ماذا وماذا؟ معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. هذا هو العلم. إذن العلم والبصيرة قبيتا وحيد عندي الله، تعرفه بأسمائه وصفاته ومخلوقاته. عندي الله عند مكو دين صفاج مكو دين
nde tagore makko ko yiyata anda Allah subhanahu wa ta'ala, anda nelaɗo, anda dina kan, anda haqqeji Allah ɗin, ɓay koye ɗum ɗon noddata yimɓe ɓen. al anbiya kanu yanhajuna manhajan wadihan wa huwa albadu bil usul qabla al furu'. manhajul anbiya fi da'wati ila Allah woni laawol annaba ɓen ka noddugol ka diina Allah ko fuɗɗorgol lasiliji diina kan. tad'uhum ila al usul, yani ko woni usuluddin ko iman on tawhid, ko ɗum wiyete usuluddin, tawhid wal aqida wal iman. hadi musammayat bi musamman wahid, ko inɗe bus fi hunde wotere. si wiyama tawhid ma iman ma aqida ma usuluddin ko hunde wotere, ɗiɗo fof ko gotum. tawhid liannahu ilmun yabhath fi tawhidillahi azza wa jalla, ko gandal yewtaygal fi gotanka ko Allah, haqqeji Allah ɗin konno Allah wotinɗinirte, ngal gandal tawhid ko ɗum ngal yewtata. ko ɗum wasi karamakoɓe go wi muntahal ilm at tawhid, hattirde gandal ngal ko tawhid. gande ɗen ɗe fof siɗe tummodiri, woni ko gandal diina, woni ko gandal aduna, nene majje ba majje fof ko tawhid, gandal tawhid. li anna ilma tawhid yabhath fi huquqi llahi azza wa jalla, ko gandal ngal no yewta fi haqqeji Allah ɗin, ngal no yewta fi Allah, inɗe makko ɗen, sifaji makko ɗin. sa ƴetti ɗo fi wona joni fiqh, al fiqh ko ngal yewtata ko fi ndiyam, fi salligi, fi honno juulirte, fi ko nandiyam ka. ok jamil jiddan, hayyakallah. usalli summan wasil. idan ngal ɗo gandal tawhid ko ngal annaba ɓen fof fuɗɗori noddugo yimɓe mum ɓen, ko ngal ɗo nelaɗo noddi e mum duuɓi 13 ɓe jillidirali e hunde. wa dhalika li ahammiyatihi wa li annahu huwa asasu ddin, li anna al asla huwa ma yubna alayhi ghayruhu, kama qala ahlu al usul, ulama al usul, al aslu huwa ma yubna alayhi ghayruhu wa tawhid huwa aslu ddin. idan aslu koko hunde taweten nden koye hoore mayre piiji ɗin mahoto, ittirino nden ɗon kelɗiri wo ko noon ɗi kelɗiri, ittirino tawhidi on kelɗiri wo ko noon diina kan kelɗiri. joni noon neɗɗo noddowo kono diina yimɓe ɓen kelɗira, ko ɗum ɗon woni golle makko ɗen ka. ɓay noon kono diina yimɓe ɓen kelɗira woni golle makko ɗen, ko ɗum hani toppitade mum o fuɗɗora ko noddugol faade e tawhid. yo Allah subhanahu wa taala newnan en ɗum. joni ɓe holli en darwa ɗo taw ha juulen, antuma continue en yerwo ko Allah newnani en. sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. o ŋacce haqqe jandi ɓen bunne ko wonɗen juulirande yaafo ɗon min humpita on. eɗen wondi e mawɓe meɗen nayeɓe ɗo gandi mawɗo si niɓɓi hara e ɓanndu ɗum teddi. nde nokkure kadi woɓɓe reway ɗo fi juulugol hara ko wonɓe hoore laawol, kono nde yewtere fokkitude ɗo en yiɗa nde ɗo waynodiren ɗo hara nde daroyaki ka. haray acce juulen nde mawɓe ɓen faala pottitade o ma soɓɓidagol o hara no newani ɓe yandi saabi Allah rani hara goto seytinari. musidɓe julɓe ɓe wonɓe yewtude en ɗo ko jeeyaɓe jam'iya goo ko ɓe hooreɓe ɗon kadi ɓe waajoto e jumaje ɗen radio bonere, ko ɓe jogiiɓe kadi dariɓe e darnugol jaami uje ɗen e nokkiiji ɗi fof fiiɓe wadde dawaji e nder leydi Guinée ndi fof ɓe yaltay ɓe waɗa dawa ko ɓe makete Alhaji Mouhamadou Wuri Diallo dawa. haray ɗum jamaɓe annda ɓen fof haray ko teddugal mawɗo ko kamɓe ni ɓe yewtay ka radio
ɓe yalta kadi ɓe kippa kadi jaamiwje ɗen e darde wano nde ko alaji bari konkoya ko ɓe darnide nande gara to konkoya to nden ɗo kadi ko kamɓe hiɓe jogui ɗo ɗe buyɗe ɓe kippi jari ha darna haray ɗum ko teddunga meɗen tan yimɓe ɗo tun koɓe conseillé kadi Alaji Mouhammad Chérif Bantingel, secrétaire général Ligue islamique préfectorale d'Alabao. Deuxième personnalité Ligue islamique régionalement mo ɓeɗo koɓe conseiller personnel e banggue dina kan aray yandi si en juuli sento ɗen tolo ɗen ɓe continua mawdu on yandi saabi Allah haray salli ɓe no noddinande en e juulen inchallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal